spot. Čekić. Šarape. Ovo je čovek koji organizuje VOB, vidite kako bi vi izgledali da organizujete i da hoćete još da čekirate spot, da budete dobar vozač, dobar organizator, brate, i pored svih majmuna koji ga cimaju ceo dan. Ne može to tako, brate, mora nešto da zakaže. Šta se radi ovdje, krv? Izuvek. Sad ću da ga uradim. Aj, brate, Imate na Novom Beogradu tamo? Izvinite, koliko je sad? Sad je 10 do 8. Hvala. Tamo ima za to policiju, ovdje sam imao što da radi. Hoćeš sad da zovnem policiju, da te lukam? Ajmo da stignemo. Samo da se objašnjavi, ja 3 godine se borim da napravim ovdje, ovo i ti ćeš sad meni lupaš ovdje. Ne, neću ti ništa. Nećeš da lupaš ovdje. Ovdje i meni treba ovo, isto koji vama. Slušaj, ovdje to nećeš. Aj, gubimo vreme. Zamolite policiju, ovo su nije problem. Telefon policije pozovete. Idi na Novi Beograd, tamo ima uređen poligon za to. Neću da te vidim još da si jednom pustio. Ajde se, ajde se. Ajde, slažem. Ja ti da me gledam. Ništa ne dobiješ. Noći ću kroz tebe. Evo pravi. Sad ću ja skinem patike. Hvatine napravi, ja to kažem. Ovi će, sad ću poznati 5 ljudi da te šamaraju ovdje kao majmun. Neću da te vidim ovdje. Ma ne možeš ovdje da se baviš. Ovdje ne možeš. Ne možeš ovdje. Ne možeš ovdje. Ne možeš zabraniti. Ja ti zabranjujem, ja sam ovdje. Ja sam ovdje. Ne možeš. Ne možeš. Ne možeš to da radiš. Ne možeš. Ne dam ti razum. Što? Nemo sada da me maltretiraš da zovem policiju. Ne smiješ to da radiš ovdje. Idi na Novi Beograd, imaš poligon za to. Nije to ista stvar. Ma nemoj, ti ćeš meni dobiti. Ti ćeš meni dobiti. Ja se bavim ovim. Pa šta se baviš? Ja se bavim ovim. Nemoj da mi skačeš ovdje, ovo sam jučer napravio ovdje. Znači, sve je super što se napravio. Ne može, hoćeš lupaš beton ovdje. Ne lup beton, čovječe se počkaju. Gubliš farbu ovdje, ma neću da te vidim ovdje. Da ne bi golio. Ma nećeš mi goliti to. Pogledajte ostalo reloj. Slušaj, nemoj da si bezobrazan, molim te, i nemoj samo da se objašnjava. Ma neću se objašnjava s to. Ne možeš to da radi. Ne možeš, ovdje ne možeš to, nije ovo pravljeno za to. Ma ovo nije pravljeno za to, čovjek. Ma nemoj, ti ćeš meni da pričaš. Pa ja sam živeo 4 godine u Pragu i 2 u Parizu i ti mi pričaš. Pa ja sam kod Sacre Cœur crkve gledao pred 40 godina to što ti. Pa ne možeš to da radiš ovdje. Ima gdje je dozvoljeno, ovdje nije. Nije zabranjeno, gdje u zakonu piše zabranjeno. Zakon? A gdje piše da je dozvoljeno? Na zakonu mi uzimaju pare, pa gdje je zakon? Ja imam firmu samo i bavim se ovim, plaćam porez za ovo. Da skačeš tu. I ovdje u zakonu lepo da piše da ovo ne može raditi, ja neću raditi. Ali ti mi niču nekog raditi gdje ću lično. Uzovi policiju, evo stojim ovdje da se objasnim. Slušaj, ja nemam vremena sada da se tobom natara, imam drugu obavest. Nemoj ti, imam ja 3 puta. Nego nemam vremena sada da se oko toga bavim. Ali ti ako budeš ovdje... Ma nećeš doći. Nećeš doći. Ali vidite što ti govorim. Nema rasprava, što sam raspravljamo oko gluposti? Pa evo opet da će me gledaš i ja te mogu za čas. Novi spot, checking, Slaviša, Strahinja, Tiba. I čovjek u žutoj majici. Ljudi, dođite da vozite, malo ćete se svađati.
padajući trikovi, padat ćete vi, pustit ćete krv. I tako to, JC, vidimo se na Vineru, ćao. Ćao, brate.